Porvorim Flyover जो inaugurate जाता है पयलींच म्हणलां मरे in one of the interviews, it's a dream project for me, a very aspirational project for the state of Goa, and it is something which was long required. A promise made to our people of Porvorim has been getting delivered at the same time through Dr Pramod Sawant, Digambar Kamat. All this project will definitely help the commuters, tourists, Goenkar to travel easily from north to south in a record time. Boro project, बऱ्या quality time जो तयार जाता, it's a moment of pride for all of us. Collectively, we have all worked towards it. And yes, I've thanked my people of Porvorim, especially for having gone through all those stress during that time, where they always believed in us, in me, and the development that has been there for the people of Goa and for the people of Porvorim. जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता त्या त्या भागांत त्या त्या लोकांक एकदा एकदा त्रास जाता, पूण त्रास घेवपाची सहनशक्ती फॉर द लॉंगर विजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ते अभिमानान हांव सांगूंक शकता की आमचे पर्वरकार लॉंग विजन लॉंग सायटेड आसात. दे हॅव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द डेव्हलपमेंट प्रोसेस, वेदर इट वॉज अटल सेतू ऑर एव्हरीथिंग, अँड टुडे द फ्रुट्स आर बींग देर फॉर देम. तांचे जे विशय आसतले, हेवी कंजेशन ऑन द हायवेज, एक्सिडेंट्स, सिच्युएशन which are going out of hand, will be all resolved through this particular part. At the same time, heavy vehicles, bakiche je north to south watale, is very easy to commit with this type of infrastructure. Double engine sarkaracho faydo goyak through the center is being recognized every time. जे रस्ते नॉर्थ टू साऊथ पहिले जाल्यार तुमी ज्या तरेन फ्लायओव्हर ब्रिजीस सगळे आयिल्ले आसा, हातून वो एडिशनल 5.8 kilometers having roughly 88 pillars which is coming up is a big moment of pride for all of us, and I thank the center and our chief minister for having brought these things together. At the disani before the inauguration, we have proposed a walkathon and rest of the things which we will talk to the PWD minister and his team and ensure that every person, only porvorkarni पूर्ण गोंयकार आणि बाकीच्यांक ब्रिजाचो आस्वाद घेवचो, ब्रिज पळोवचो, ब्रिज फील करचो. ट्रॅफिक सुरू जातकर मागीर जे मेळना ते ट्रॅफिक सुरू जावचे पयलीं मेळचे. थोडे आमी मागलां की आमच्या लोकांकूय ते डेडिकेट जावचे ज्या तरेन ज्या फ्लायओव्हर तो बांदिल्लो आसा. I convey my best wishes and expect that on 9th when it's inaugurated, a lot of traffic movement will be eased. रोहन बाबा, तुम्ही कामाच्या जी क्वालिटी आसा ताच्या बद्दल सॅटिस्फायड आहात? तुमचे कितें तरी जेन्ना विजन आसलें तेन्ना प्लॅन आसतलो, सो ते जे तुमचे विजन आशिल्ले ते एक्झॅक्ट तशेंच जाला कितें? As far as the completion is concerned and a bridge पळयलो जाल्यार it seems to be quality work. End of the day, PWD department is the competent authority to talk about it on a technical term. बायलांच्यान जेन्ना व्यवस्था पळयता आनी ज्या तरेन तांणी कंप्लीट केल्या आनी ज्या स्पिडीन कंप्लीट केल्या ती कॉम्प्लिमेंट करपा जाय की 2-2.5 वर्सां भितर हो पूर्ण तरेन ब्रिज तयार जालो. 2022 हे जेन्ना विचार आमी मांडले मुख्यमंत्र्या कडेन, ज्या स्पिडीन सगळें गेलां तातूंत म्हाका दिसता सगळीं कामां जायत. आतां वी आर डिलिव्हरिंग अ गुड ब्रिज फॉर द पीपल ऑफ गोवा. आय थिंक इट्स अ मोमेंट ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल इन द मिडिया to actually appreciate the efforts put by the government with the help of the center. ती नाव दिवपाची मागणी जाता पळय, कोण म्हणटा भाऊ साहेबाचे नाव दिया, कोण म्हणटा आनी नावां सुचयता ती दितले तुमी कितें नावाचो कितें प्रस्ताव? ते मुख्यमंत्र्याचे डिसिजन आसता. एज फार एज फ्लायओव्हर इज कन्सर्न, पर्वरीचो फ्लायओव्हर गिव्स अ ईज ऑफ ट्रॅफिक. पूण एज अ लोकल थंयचे लोकल आमदार म्हणून तुमचे कितें तरी हे आसतलें? मुख्यमंत्र्याक समज फाल्यां दिसले जाल्यार मुख्यमंत्री आमचे कडेन उलयलो तेन्ना आमी आमचे विचार मांडटले. पूण म्हाका दिसता मोर इम्पॉर्टंट दॅन द नेम is the location and the infrastructure getting ready for the people of Goa. ओके, थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.